Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Adda kanumot agasawa nga agab-abang di tabalay da kanor di talaod. Nakaamwamot. Dayta nga ruti imbaga kanyak ti kaaruba daan ni Carleng. Anya itano adagab-abang. Imbakida tapno adamot agbayad iti binulan ka ni kanor. Ay, rumbeng ama-amwam no anya ti kinatao dagiti ganggan na et. Amom ngay no managdakdakas dagayam. Ala, magibaw na iti tanod na mapanagdamag no anya ti kinatao dagita akong kunam. Rumbeng laeng. Amangan no dagitakat at dagayam made apalimad da. Anya kaya't mo sawid. Amangan no managdakdakas da. Kat adda tumulad kadakwada. Masapula na sayat kadagiti amin na tao ditoy. Tapno na sayat damat kadata. Amo mataganggan na ita ditoy. Imbaglakit di, tada nala ka apaabangan abalay ditoy. Kasano nga dinala ka, kat away lang ditoy. Saan mo ta napinta sa balay? Mabayag ta ka di ditoy? Depende. Into na damagayam ta ditoy. Ditoy tan nga ituloy ti sigod nga aramid ta. Una, kasano nga iti panagbiag ta no awam mo pagsapulan ta? Agano sa 5-8. No adan tumagayam ta lalaki ditoy. Awisak inda nga umay agbibinggo ditoy. Kastamat ti aramidag. Masapul alimad. Taawan sa kanumat ti agsugsugal ditoy. Si pansamit ko na adang agab-abang dito balay da kanor. Uen kaka. No kayat mo, kit umay kay di pag-abangan mi nga kasawa. Ada na imas nga arak kay jay. Ya, arak ko nam. Nabayag ka, adya nakaraman iti naimas nga arak. Umay ka, tapno makaraman ka iti arak. Aliman nga rod, umayak iti balay da kanor. Awisin tamad ni kakakanor, ta makiinom ka data. Ay katintang haro din ah. Sigurado amayat da jay. Naliday nga mingkay, tiyag may maysa. Tada na panan nituyang ka. Asawam ka de siyag na ganiti tuyang, kaka. Way, nasawak. Ngamawan ita. Adda nga min na panan na. Apay nga, diwor-diwor ti panagnam. Nabartek ka? Ay, sana ka nabartek pare. Oh. Nakainumak only. So, iminom ka iti arak, at madinti pagnam. Kaawatan nasurtekan. Tinabartek kat saan na makabigbig. Angam siya, mabigbig ka pa mo pare. Sika pa lang ni Andres, akong pare, akapita. Ano nga, Andres at tang abang? Saan kayo din nakamkamatin na kati babae iti balunay? Kit Andres, tikas jay, pare! Nakita ka na surun itay ni Kapitan kan ni Kabadong. Apay ko maamasurun ngay. Anya ti kinasurun na. Nangag ko nga imbaga ni Kabadong nga Andres ka no a Kapitan. Ta kabatam ka no iti balunat. Na, sasawan mo't day jay apari badong. Ti Andres kat under di saya. Iso amin ti mga ramid iti trabaho. Tanaturay ti babae. Saan mo mat nga ipatrabaho amin ka ni Kapitan ti trabaho iti balayaw? Saan ka day maray? Ay, wen. Irwar ko laang mattibalunay. No saan nga umno ti aramid ni Enteng. Angem no husto ti aramid na. Nakadulin ti balunat ko. Mayat gayam dito'y kabildatan ang nagkamangan ta. Awan makitak a pulis dito'y. Iso na lang, tasan ta pa makalako itilako ta. Kasi nung itilakuan ta ditoy. Masigurado ka di daan mo nga aramatan da ito'y lako ta. Imbagam ko maijay kainumam alakay. Amang guyugoy iti kadwa na nga umay dito'y. Imbaga kon, umay da kanumanan inton rabi. Irwar tanto ti card bingo. Ada porsyento ta kadagiti mga abak. Uray basit lang ti alaan ta. Maurnong to. Ingat ka ano nga tangaglemlemmeng ta dito'y nasilunek akabildatan. Ada ko maubing amay baon nga gideliver iti lako ta.
Ngam adayumat dagiti parukyano ta. Sinalbag tumot na gidya apan nakabagitilintag amang sapsapol ka na ta. Sige, agbibinggo tayo. Kabayatan nga agbibinggo tayo. Nababasit dito ang sigarilyo binilot. Nabaglo, ken makaagas dito eh. Mayat daytoy no napuyatan kayo. Direk nayo, kaslasan kayo ang napuyatan. Makapasaranta daytoy. Amin tayo, ket padasan tayo met. Tapno mapanak na kanyo ang mayati laklako mi ang sigarilyo. Padasik mamangarad, barang malipatak tikawan ni Tuyang ka. Padasan lang ta. Mapanak na ka mapudo ti pagbagak. Makaparagsak na ti akita ti sigarilyo. Bata man iti kape ken asukar maray. Apay akas na ti churam ka badong. Nalablab ba si Timatam? Akas kala na bartek at bigbigat pay laeng. Naginumam ka day. Apay nalabasit ayamait maray. Kasano kumana kay inumak, kit kariring kaw. Umaya nga rod gumatang iti kape ken asukar. Kasla ka nga rod na bartek iti panagkitak. Mitad mo kidin ti katgatangag, tinaag kapain. Kasla na magaan ti karabukob ko kay. Mabit laeng ta ikang ka. Ay, nagadula kaya damdamaga mo na yamaray. Nuintad mo kuma, dinalpas. Oh, ato yan nay. Nawato mo. Ala, ilistan pa lang tanay, awan ti kwartak. Ay, awan pa'y ti utang, kabadong. Bigbigat pa'y laeng. Ay, uray bigbigat, awan pa nga rod kwartak. Bigbigat akas lama di ti aldaw mo marikwanang. Ay, ni man ka ba dong, maray? Bigbigat, akasla na bartag. Nalaba si dagiti matana, akasla aglaladot pay. Aglaladot, kunam. Kunana, agumatang iti kapi kan asukar. Idi inyawat ka, dinardaras na mo tantipim manaw, ilistak kanaon. Saan ka di akastan ni Marituyang nudaduma? Ay, namin adon nga inaramid na kanyak ti kasta, maray. Sa bahali ita ti madlaw ko kan ni kabadong. Apay nga taan nalabasik dagiti matana. Saan nga ta nga agkamata? Uso samot ita ti sore eyes ako nada. Kasta nga ta, maray. Agkamata nga ta nga agpaisaw. Iteng, nadamag ko nga adda kano agbibinggo ija balay da kanor iti rinabi Nakaamuam dita. Asino ti agpapabinggaw? Ni kadikador. Ay, anya nga iti amok. Masapul adok talem no pudno tinadamag ko. Saan arumbang aday taasugalan? Nang runa no adda ubing nga agbuybuya wenno makisugal. Ay, aguri ka. Mapan kami to itinalimod ka dagiti tanod ka. Mapan kami iti rabi Sayang tawan pa ni Kwarog. Pimanaw manin. At damot ti daddo maatanod. Isuda ti kadwam. Ay, una talaga. Akasta. Masapol adi da amaw. Mapan kami no iti rabi Tapno mapanagnakan mi. No pod no tinadamag mao. Ay, saan damot siguro nga ibaga no saan apod no. Saan mo't nga ulbod ni Maria, tapno agipadamag iti saan apod no. Bakta nasabat ka man daw. Ada ka di manan paayam no rabi ay. Tagawis sak iti kakadwa tayo. At naganas no ado tayo. No ado tiyag tayo. At ado matiyabakan. Wala nga agpaisaw. Mala, umayak into na rabi ay. Ado ti awisag akadwa. Namnamak nga doon to ti kakadwa minton rabi. Magisagana ka tayo na banglo a sigarilyo ma. Areglado. Mangbilo tak iti ado. Mayat niya agpaisaw. Uray basit lang a sigarilyo nga nagganas. Kung nagtumod nga minkan ka. Sana nga gululpot. Nadama ko na si dagkakano iti dahi agang ganaat. Kat di mo pa'y am-am mo, tipod no akin na tao na paray. Umapal ka kaday, takanayo nakapainuman iti naimas nga arak paray. Sada dahi ta. Hilati sampay nga umuna. Sakbay makikadwa ka kan kwa na. At Nasingpay, kinalang ang makigayam jay tao. Sa natilat atapan. palpalagipan ka lang.
Kumparita. Iso aja kaya't maisagmak ka. Oh. Ay, sana nga ubing abasit, pare. Amok tararamiday. Siyempre ko ma. Tawan to ti pagbabawyam. Kapitan, nadamag mo ka din ti mapaspasama kasugalan iji balay da kanaor. Nakasarita kung dagiti kakagawat kang tanaw. Mapan kami doon rabi Angam diyo sasawan. Inton rabi ti ipapanyaw, kapitan. Sapay kumata maranaan nyo ida. Jak ipalubos ang makasursuro dagiti ubing iti sugal. Awan na sayat nga itdenday ta. Mas dawa ka no asino tinangi dauloy tinayta sugal. No asino man day ta. Saan nga agbalin kanyak? Saan ko anagan tinagan ka? No jak patiliw day ta ataw. Napan ka din da kapitan iji balay ni kanaor, maray. Napandan, Maray. Ay, sapay kumata makita na dagiti ibagbagad ang agsusugal. At dapay kat atap ko, aji agab-abang ti agpaspasugal. Ay, day tamot nga rod ti atap ko, marikwanang. Kaya't kumot magupod day ta sugal. Ado nga minti maiwawang nga ubeng. Nupod no ti atap ta aday di agang gana tinangirugrugay. Ay nasaysaya at apumanawan di ti kabildatan. Ay, katuan tapno saan nga iso ti mangisong-song iti sugal ditoy. Jesus! Agpay sugayam ti ibagbagada pa ng kagawad ko, anak. Ay, awagak man dagiti gagayem ko apulis ta umay da dito. Adeta. Hello, sir. Kasapulak ti kadwak dito. Ado ti agsusugal. Ken ada pagdua-duaan ti gunggunay da dito. Uwan, sir. May saagang kandawit. Agasawa da. Sige, sir. Urayan kayo dito kurbaan. At dada iti may sa balay. Sige, sir. Bye-bye. Ingat tayo dagiti imayaw. No diyo kaya't nga dadakis ang mapasama. Pare, dang. Apay nga may ganitoy. Saan nasyak ti pagdamagan nyo iti kasta? Da kayo kidya. Apay nga dati bingo cards. Ken babasit abato iti lamisaan. Ay, ayam kami lang mo't pare. Kan, apay da kita kakadwa mapulay. Agure ka. Apay anabanglo ti asok nga agad diwara. Ni pare, talaga na banglo kami amin dito, pare. Amuyo ka di asap sa pulen gayam dagiti pan nakabagiti lentag dagiti agasawa. Pusher gayam dagita. Ha? Anya? Pusher? Amin kayo mait ayo sir. Matiliw kayo. Maiparit dagiti binilot da sinigarilyo yo. Karaman ka din ni Kabadong, inaristar dagiti pulais, kapitan. Wen, para iti investigasyon kagawad. Amin da. Adang amin sigarilyo da maiparit. Saan ka di akin na sa umpay idi ni Kabadong nga adaywan na day di atao? Natangken beti kutit na. Barang ano saan unay anadag senti kaso da. Ta nabiit da pay met anak ikadwa iti dayjay taaw. Ay, may nagpakni diti kabildatan ngam, ha? Natiliw mo lang. Di ko nadangarod. Adda matatilintag. Itay, anya tinapasamak itinapanan nyo? Pudno gayam tay atap mo adakas dagiti agab-abang iti balay ni Kanor. Ay, kunahakon kay. Isu dati agpaspasugal? Sadla sugal. Agus usad da pay gayam iti maiparit bulong. Na, Binilot da. Sada agsisigarilyaw dagiti nadanon may. ay, isu siguro nga may da nagpakni dito barangay tayo. San nga kamkamali dagiti amang kalaban kanyak? Na, ay, may samot ni Pari Badong. Pinaramanan dalang iti arak. Ang napanmatan nakisugal ijay. Kan nakiaramat matan iti maiparit abulong. Kinasaok pa'y idi aliklikan na jigang gandait. Hanggang ibaga nakit di nga umapalak ka no? Ay, anya ngay ita tinagbanagan na.
Bantay may ka dito'y presinto pare. Na-drug test kami amin. Ay, agyaman kayo, ta saan pa'y anakarote pa nagaramat yaw. Ano di kayo natiliw adagaws? Ang mga nudakdakas tayo mapasamak yun, ta maigumon kayon. Pagyamanan kalat ta pare. No dim ngagak ko ma. Awan ko matay-tay. Agpaisuti ko nam. Asaan nga agtalik adagos iti ganggan night nga aging sisingpay. Good job, Kapitan! Ket si Kamat tatabadong, dumngag ka kan Kapitan Enteng. Ala sige, ditan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofre Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga tatar aramiden di paribadong dito'y bantay. Uray medyo adayo ak. Ket madlaw ko. Nga isudya kasladay kalkalina. Ay, anya nga tadajay. Imposible mo nga agmulmula. Kitawan pa'y tudaw. Magango ti mula na ita, tanapudot. Ay, anya nga dajay. Naggapuam, Inteng. Kasla nabambanod ka. Kasla ada pa kariribukab. Eh, napanak na nga la iti kawayan iti bantay. Imbag lang nga aramiden na kulungan ti manok. Ayan tinalam ngay akawayan. Eh, ada iti likod ti balay. Imayak iminom ta mawawak unay. Ay, gumatang ka man kidi iti soft drink. Wen, mapanak. Ang song batam, jay damag ko. Apay, akasla mariribukan ka. Eh, sana ka mariribukan. Mas dawak lang. No, anya nga tadya ikalkali ni paribadong ijay bantay. Ikalkali, kunam. Ay, apay ko mga agikali ija bantay. Saan mat apa nagmumula? Taagmula ko maiti ube, wano kayo. Apay nga tangan na yalis jay ing kalimi nga mohon idi kanit tatabadong iti si kiganti bantay. Nayalis timuhon ijabantay ko nam? Win nga rod. Nagna ka jay tanapanak nag-anok. Nadlaw ko nga saan matan nga ijay siguti ayan jay mohon. Sa dino abanda da ita kung kunam nga yan timuhon? Ijay ngay asidag ti chikaw ijay daya. Ni tatabadong ti kadulon ta ijay banda ti daya. Iso nga ta, tinangyales. Diya ka mo ah. Kita akman no, pakibiyangan na nga alan iti bunga ti sabang nga imulak iti masyakopak. Ay saan amabalin apakibyangan na ti mula ta saba? Nangina ti saba ita. Matanak man iti sardinas maray. Kaano ka di asumangpat ni Marituyang, kabadong? Ay, jakman amoy iti daya bakbakitan. Di mo la sumangpetay. Nagapa kayo kaday, sakbay api manaw. Saan mate? Naano sak mga asawa? Saan ko mga papay ni tuyang ka? Anya ka di tigagara na itinapanan na akabagyan na aya. Natayan, tinapanan na, maray. Ah, isumat lagayam ay medyo na ibayag. Ay, kunak ano, kasaran tinapanan na. Natayan mo't gayam. Tinabam ka di ti may saasaba ijabantay? No tinabak di ada ko mainsangpat ko nga bunga na katawamat. Apay nga rod ngay anataba? Asino tinang taba? Ay, madidya to yan. Adagal alan, te saan nga mula. Inakman ag CM, ngumdiak ag padlaw, no asino te mapan ag tabtaba ijay. No makitam no asino. Inta idarom. Tamaruwam ti tao nga agala iti di na mula. Inta pa'y ibagaday ta inyalis na amuhon. Ay una, no kayat na nga daapitan na, ag mula. Saan kat nga mula ti sabwala ti alalaan na nga.
Ang kasano no rabi iti panangalada. Kasano a makitam no iti aldaw kamet nga agsim ako nam. Imbag ta nasabat ka. Ada damagag paray. Anya ka diti damagan paray. Anya di kalkalim iti bantay iti asidag ti daya iti kayo chiko. At ayamay, ang mga no sa bali mo tinakita ma. Limpyo ti panakita. Si kadya nakita nga day kalkali na. Saan na siya, kudak lang arudain. Saan nakanap-napan ni bantay paray. Na, apa ingat nga kastoy dito atao. Nakitak lang nga rin. Ay, basta sika. Di kan aglibak. Naggatangam ka di ka dagitoy sa baadipig kagawad. Inla ko kanyak ni Kabadong, ana ata. Imbalom ko, ta ilakok mo't analuom. Apay ka di aya. Addan natakaw asabami adipig ijay bantay kagawad. Kastoy mat kadadakkel day jay. Ada ka di nakita ya, wano atapan yu anang takaw. Saan mi mat nga rod nakita kagawad? Ada atapan me. Ngam narigatan nga ibaga. Tadi mi nga rod nakita. Ay, madi ati kasta. Namnamaam at baam. Ada sa balay, amang teba. No kasano nga ta maduktalan no asino tinangala. Kanayon kayo nga men, amapan ije kasabaan yu Tapno masalamaan yo, no mapanday tang agtatakaw. Kasanaw no rabi amapan agtakaw kagawad. Ay, Alangan nga daag bantay ijay kasabaan iti rabi day, papanam ka day. Taimbarikas mumot day takaluban mo. Ay, aramatak nga agala iti kawayan. Inak pa'y mga lay di bantay. Sige. Inak mo't ijay tiyandaan. Ang mga nuawanak tupay, inton sumangpet ka. Ay, tay paborito nga ron asid ang tigatangam. Tapno agsakit manen, tatumang mo. Ay, basit lang mo. Sabay saan ka na yun? Ay, makaamu ka. Numinton agsakit. Saan ka nga umanarang-ang Ay, saan mo ngamin nga ibagbaga nga sakit? Papanam ka day lakay. Mapanak man ijay kasabuan. Mapanak man ijay ta. Ang mga no adamanan mapanagtakaw iti sabua. Agyan ka pa ijay medyo nalingad. Tapno di da ipagarop nga da tao. Tapno makitam no asino ti agtatakaw. Wen, di ka agdanag, buwakat. Tiyata ti ada ti panunot ko. No, ada makita kang agtatakaw. Ay, ang mga no, pakiramraman ko nga tabaan. Ay sana. Intala idarom ka ni kapitan. Tamultaan ni tinangina. Ngam saan mo atebaan akasla sa ba ako nam. Di pa'y pagbaludan na anti pagturungam. Adamat agtabtabat ti sabay ti asidag. Ay, agarudo kak man. Takita ak no asinuda ta. Oh. Ay, nagadupay matasiit. Ay! Si kagaya man ti agtaktakaw. Tatabadong. Kaya't mo tatabak tabukot mo. Ay, nakalayat ang tibunan ko. Ay, kukuha na ito asa ba? Kasano ko mga kukuha pat imulak data? Di kukuha. Masakupak na ito. Iso kukuha amin na mula na. Agkabaw kan sa matan. Agtakaw kapay. Kasano ang masakupam kat ada bedeng. Ijay ni. Ay, uray partengan ta, ti ayan timuhon. Na. Nung makita ta ti masakupa, kayo ti masakupam. Ay, no kasta si katinagyalis datay muhon. Tapno idenden mo gayam iti bedeng. Ay, awan tinyal alis ka. Apay ko mga ialis ko ngay. Kukwak na ito. Inyalis mo. Eh, Kukwak dito yaging gaijay. Ay, saan ka nga agbibigbig? Just kay kang alaklakayan. Anya ti pagsubsubangan nyo kukwak-kukwak, Adak pa'y la ijay babae tayo nga magmanggag ko ti rekyeryaw. Ay, diyato'y agkabaw nga lakay, kapitan. Agasam ta inyalis natin mohon. Sana ibaga nga, kukwa na kanudag ito imula may kanibakat ko nga sabuya. Adan to pa natabak, at di kami mat nagtabtabla, kapitan. saan ko nga inyal alis paray? Mulak na gitoy. Kukwak na itoy. Ayan nga ron, ti kung kunayo anayalis mohon. Ay, umay kayo, kapitan, ta isurok. Hintayo iya nga buwan dia. Nayalis ti mohon, kunak tumat. Oh, diyato'y man. Ijay, ti sigud nga yan na. Ngam inyalis na kapitan. Agas ang mga tinangyalisan na diyato'y nga tao, nag-adyayo.
Dito'y di nakita nga da ikalkali ni pare Badong. Anyat itenta na mitay mo nga, kapitan. Ay, inyalis mo ka di pare Badong? Apay ko mga ialis ko ngay paray. Di na mo, tilablabidin na day tatao. Isaw, tiyagkabaw. Dahil ito yung alakay ta agkabaw. Eh, Ay, idarom ko pa iti panang taba na iti sabgami. Isulakay diti ng taba iti maysa. Ita, inulit naman ang ti agtaba. adda pa managnag mo, asyak ti kung ko naman ang tiba. Imbaga ni kagawat ko ng panibakat ko. Nga dain lakom kan ko na nga dipig nga sabga. Ay, agawin tayo. Kat umay kayo di barangay hall. Sulbaran tayo ti parikotso. Enteng, saan ka di ako nam ngayon kamangala iti kawayan? Ayan nga iti kawayan nga inalam. Ay, jak nakalata nang kung agap apada pare Badaw. Kan bayong Anya, apay nga agap-apa da. Jay nakitak iti nga day kalkali ni pare Badaw. Inyalis na timuhon iti nagbedengan na kani bayong ngayong saan nga umamin ni pare Badaw. Nagloko na pari badong, nuyalis na timuhon iti nagbedenganda. Ay, imbag ta si mga atak adagos iti bantay. Ay, ang mga nagtinagbatdan. Ay, puno ka di nga dahin lako kan kani pare Badong asaba adipeg kagawad. Wan, kapitan. Nasa umot kanyak ti asawa ni Bayong natakaw ti sabada. Eh, makipin na pilit ako kwada kano ti kasabaan. Inyalis na lang mo timuhon, takayat na atagik ko ang ti kasabaan ni Bayong Anya mo tinaknakan ni Kabadong, kasta ti naramid na. Iso ako na ni Bayong pagkakabawan kano ni pare Badong ti agtakaw. Ada ayamot kasta. Pagkakabawan ti agtakaw. Ayan na ngay, dadya abayong Apay ngawan pa lang. Ay, urayan tapay basit ni Bayong Ta adayo ti balay da dito pare. Ay, madamag kuman. Apay ngamin nga inyalis mo timuhon, ken apay at tinabam ti sabada. Pati ka disi ka, kit nakurang kay ti pan nakaawat paray. Kunak ngawan ti inyalis ka, ken mulak dagiti asaba. Eh, itilintag. Awan ti kabakabagyan, ken kumpakumpari. Iso nga inton umay ni Bayong ket mapanagnakan nga iso ti agsasao iti pudnaw. Ay, pasensya pare. Ay basta awan ti inyal alis ko paray. Makuna ka di atakaw, nukukwak mo tinalak. Ay, ulitak nga ibagakin ka. Nakita ka nga day kalkalim iti apasay. Ay sana siyak tinakitan baray kung nagtumay. Awan ebidensyayo iti pagpabasol yung kanyak. Awan ti saksiyaw. Kabadong, sa dino ka di tinagtebam iti saba nga inlakom kanyak. Ay kit ije kasaba ka maray. Alangan nga ije kasaba. Wino kasabaan ni pare intay. No ngay kidawan ni Bayong nga ingka isuro tinagtebaam iti saba. Ada ka di maitudom akasabaam. Kit ije nga rod kasaba. Jakman amo kada kayo. Agpapada kayo asa na makawawat. Tada kami pa'y kidain ti sana makaawat. Saan mo ko mga urayan na dakdakas ti mapasamak. Risotan tayo dito'y barangay saan kat nga ije kurtay. Awan mat ebidensya kinsaksiyaw kontra kanya. Darasam ti magna, tamangan no adada ni dya barangay hall. Bayam da diyang alakay Badong aguray. Kat, kasanunda kapitan, kanti kagawad no adada ni jay. Kat maawatan di ata nagadayo nga raw ti balay ta. Saan mat akalsad at ipagnaan ta. Alaan mo't ngamin nila kay Badong ti rason na ako kwa na ti imula ta. Isong araw nga ibagbagak nga akabaw da diyang alakay. Ginaamot lang lawatan na dadyay. Kasano nga ta, no ayunan ni kapitan nila kay Badong, takumpari na. Saan nga mabalin deta? No kasapulan nga yulik ti derom ija korte aramidak. Ay, nasaya tadakan Bayong anya ti ibagam ita. Te kang runaan nga nadlaw ko. Kat ti mohon nga da iti asidag te kayo nga tseko kat naiyales nga kapitan. Eh, inyalis mo ka di pare. Apay nga ibagam ako kwam dagiti sa bakit mula na kanumay. Saan ka day? Nga amin amula iti masakupam. Kit kukwam. Kasano ang masakupam? Kat masakupan mi garod. Da kami ti nagimula. Iso nga amumin o mano nga poon ti sabada dyan nga inmula mi.
Mula mi garod. Inam Apollo amin da dyan nga poon. Pwera ti si Ina. Manumet api noon ti mula dayjay, paray. Kasta mo ta, paray. Kastoy nga rod ti aramidan tayo. Intayo ayaban ti sorbia or ta irelocate na dagiti mohon. Ta maamuan no nayalis ti mohon. Ay, umanugo ta, kapitan. Itamat lang. Intayo di ta kung kunayaw nga sorbior. Ngam, madusa wano mamulta ti tao nga agam-gam-gam ti saan na nga kukwa. Wala. Dasungsong batan ti tao iti lintag no mangyalis iti mohon. Adda rukod amasurot. Ay, aguray kayo mo ta. Mabalin tayo mo ta pagsasaritaan day takay. Sige. Pag utem manan dagiti mohon nga inyalis mo ta isublim nga ikali iti sigod anak kay kalyan na paray. Kani karim adimon ulitin ti mangyalis iti mohon ta umanay apakadusdusaam dita. Ay, uwid paray. Saan kon nga ulitay? Saan ay? Ay, tatabadong! Madingamin, timang loko iti pada a tao. Ala sige, dinan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffrey Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Napanpanuga ka permi. Nakaluto kan ba na? Apay, si kalaeng tinabannog. Kano nagaduti na si Kasok iji barangay hall. Agasam dagiti pinirma ka dokumentaos. Kinitak pa dagiti proyekto iti barangay. Agasam dayta. Hakat, siyak ngay, naglaba kalpasan naglinisak dito'y balay. Idi kwa nagkaraidak. Kalpasan na naginawa manan. Aduti naramid ka saan ka nga agreklamaw. Basta, nabambanuga. Ang kakagluton. Agyan na akmat Sika ti mapan agluto, numabisin ka. Lumabasak pa dito balayo, paray. Dahil mat akong parek na masapol nga ibaga na lumabas. Wen, lumabas ka lang. Awan bibiyang ko. Mapanak iya bangkag ko, paray. Jak damdamagan. Mapanak man nagmula. Na, Amumutin da ito'y nagagit akong paray. ing ka lang. Kita manday ja akong parem, naggagay. Addan tumanan ipasikat na akwartana. Tanagagay amapan agmula-mula, ijay bangkag na. Nagagitak mo. Nagagat nga agreklamo iso. Paray, nagkapuwak man na niya bangkag ka. Amok, saan ka di nga inaldaw ka mapan iji bangkag mo? Kutuin might, maray. Bilibak man kan ka. Tapay may maray. Nagagat ka unay. Gusto lang, maray. Kasla saan ka mabambanaw? Padulamin da ita, bannog-bannog aday ita, maray. Kahit agawid ka nga rodan. Ay kay una, maray. Tamapanak man naglutan. Na, sikapay gayam ti aglutaw. Diyay ko nakngaro din, maray. Pulos, ajak marik na ti mabandaw. Nagswertikit din ni Marituyang, tas sikapay gayam ti aglutaw. Kaya no kasla senyorita ni tuyang ko, maray. Agtugtugaw lang tararamidin na. Siyak amin, tagtrabaho, iji balay man. Ay, una yan, tinakaro. Apan nakabannog ko Uresi ka, kagawad ka nabanog ka. Ay, kawan, permi Kasano ang nabanog ka kaslawan inararamid mo? Awan ayamot. Nagtugtugaw ka lang. Ay, iso nga roday ta tinakabannog kapitan. Tinagtugtugaw. Kan kita man nagitipadak kakagawad. Nakadumog da amin. Nabandog da nga men. Urawan inararamid da?
Makabannog met kat kapitan ti awan ar-aramiden na. Tangay nabannog. Nabannog ka met aya, kapitan. Nang runa nabannog ka. Anya nga itan ti aramiden tayaw. Taoray dagiti tanod mo kat nakaturog damutan di tatugaw. Iso nga ron nga ibagak nga ginana tayo amin. Maturog tayo. Ay, day taman ti mayat, kapitan. Maturog tayo nga ruda. Sika magayam mare dito nakatugaw dito sa ngwanan ti balayaw. Ay, wen, pare. Agin inanaak man. Ay, nabambanugak. Naggapuak dito bangkag ko mare. Imbag man. Ket lima basak dito barangay hall. Ay, nakitam ni kumparim nga inting ijay. Wen mare, isaw ti umay ko ibaga. Nakita ka mat maturog. Matmaturog. Kapitan na nakaturog iti barangay hall. Ay, nabannog siguro Kanda ito'y pay, mare. Adapay na yun na. Uray dagiti kagawad na nakaturog damay. Nabannog damat. Adapay mare. Adapay gayam. Ado ti impormasyon mo paray. Uray dagiti tanaw nakaturog damay. Ay, unay mo't day taapan nakabannog dan. Anya klase a barangay da ito'y mare. Maturog mo amin na nadya barangay hall. Pati da ita kapitan. Saan kan nga agreklamo, pari badong? Ay, gagangay lang mabannog ti tao. Apay, amin dalaki din ka nabannaw. Kun agigid danda nabannaw. Ipunay mo da itangay. Hindi Integ, nakasarsarita ta nabambanugak. nabambannog ka? Damagan pa lang. Ay, kasano kumaan nabandog ka? Katawan mo't inar-aramid yaw, ijay barangay hall. Nagkuna. Ni pare ba dong? Nalabsan na kayo kano, anakaturog. Man ano kuma. Hindi ka lamabain. Indaulwam a kapitan ti pannaturog. Uray dagiti kagawad kan tanod mo, nakaturog da kano. No nabanog. Aginana. Akat, asino ngay nga ron ita ti agsakdo. Nabanugak ko na. Na, siyak ti agluto, tasika ti agsakdo. Di nakibaon ta nabanugak. Talaga adi mo kayat ang maibaon, sige, agina na kalat ta dita aginggat kay kayat mo. Sa dinot pa panamngay. Inak maturog. Agluto ka. Ay, nabambanugak nga amaw. Naa. Anya mo da ito ya kalsada? Nagtapok nga ron kun abot-abot pa'y. Ay, nadlaw mo magayam. Permi Di kami to pa'y makapagbiyahin nga da jeep na. Perdi mo data da ito'y dalan. No agtudaw, nakapitpitak ba nga road? Amo nga ta ni kapitan da ito yahin na nabayagan na problema ti barangay tayo. No amo na, di pa'y ko mga inaksyonan na. Batog pa'y ti babalay da ito'y may isa akaunagan nga abot-abot a kalsada. Adaw, ti madisdisgrasya dita. Ay, kano dandan niya man na disgrasya din na minsan. Anya nga tanong mapantapadasan na kasarita ni Kapitan. Okay, una, taasidag mo dahi tabalaydan. Nasaysaya at mo ilaan no ija barangay hall ti pagsasaritaan tayo. Ay, tuwa na. Intang araw doy. Saan tayo napabayagan dahito a problema? Nasken amay danon kan ni Kapitan. Nagirigat intibag na dito'y dalan tayo na ya. Ay, Naisi ka magayam day tatataba daw. agpapada tayo magayam ti reklamo ko man ditoy. Unay da ito'y ngamin na kalsada, tataba daw. Adaw, ti reklamo dito'y barangay. Di lagtag-tagaray, ta kumparik ti kapitan. Saan arumbang nga agul-uli magtayo latan tataba daw. Nasken nga agsauta yon. Iso nga rod ang nagsawa kan. Kaya't ko asawan, agreklamo tayon. Mapang kami iji barangay hall. Ang mga no, kaya't mo ti sumuro, tataba daw. Ay katuna, nabayag kumutin kay, takayat nga ireklamo, dahito yung kalsada. Takitaan nyo Sana na idanon dito balay may tipan nakasiminto ti dalan. Ay, wun gaya man niya. No, paimot nakasla na iranta saan ana idanon dito balay yaw. Tatabadong. Angam saan la akasla na iranta tatabadong inya. Rumbang lang, nagreklamo ako. Tada kayo nakadua. Intay nga roday. Kapitan, Apay kagawan.
Among wagin inanak, so di naksingan. Adda dagiti ka barangayan nga umay agreklamo. Ayan na, Adda di tarwar. disturbo mo't dagita at tao. Kadwada ni ka ba dog? Ha? Ay, may samad na tao. Ibaga mga agin inanaak. Imbaga kon kapitan, ngam saan dalata kaya ti pumanaw. Ibaga manabanugak isungagin inanaak. Imposible adi dapay pumanaw. Imbagak daytan. Kat, Ipilit damat akayat da kakano akasarita. makapong tutak ka dagita at tao ta di na makaaw-awan. Ay, ati basa po liyaw. Ay, unay kamatin pare. Tauray ka lag, suyab dito ipay sangwanan mi mate. Ay, nabanugak gayam. Kung may reklamo di abot na kalsada. Ado ti madisgrasya dita, kapitan. May sa akong dita na disgrasya, pare. Ay, awan mo't madamdamag ka. Wano nadamag ko na disgrasya. Namin ano ako na naipadugmam dita kalsada. Eh, siya ngay mo kapitan. Dandanin na disgrasya jay jeep ko. Kaputa nagdadakkel mo ti abot day jay kalsada. Uray sakmat, kapitan. Agreklamo akmat. Tapirmi ti tapok na day ta kalsada no iti panawon ti summer. Ken pirmi mo ti panaglayos na no panagtutudaw. Ha? Anyari tim ako ng pare. Nagado kami, reklaman. Eh, kwa, mabalin nga ginanaak pa. Barang makapanunutak iti aramidak. Anya, aginan na ka manay. Di ka lang o mga wanter aramidin na mate. Anya nga, wan aramidin akong kunang dita. Dahil tama laging inananter aramidin yung opisyal. Ay, makapungtot kami, kapitan. Ha? Agungat tayo kay Dane. Anya ti Ay. makunam tataba daw. Nay, apay nga tawan mo na kapila a jeep dito'y paradaan. Anya nga iti aramidin nyo a jeep ni driver. Nakatugaw kami, kagawad. Ayan na nga, dagiti jeep yaw. Oh, masadot kami ang pasadan. Kasanaon dagiti estudyante, kan dagiti mapanagudong ija ili akas kanya. Masadot kayon to, pa nga opisyal. Ah, Da kami duki din. anya, Magmag na kay ngagpailay, kagawad. Masadot kami ngagbiyahe. enteng, awan kadit madmadlaw mo dito'y barangay. Anya day tagay. Nakarikap matlatan jay tersena ni Marikwanang. Nagadayon ti paggatangan, ta ijay pay ilay. Apay nga ta. Ay, sus. Sigon itinadamag ko, masadot kanon nga aglako ni Marikwanang. Anya? Uray dagiti daddo mga aglaklako, masadot dan amang lokat. Ay, madi ano kasta. Kasanon ti komersyo dito yung barangay ito no, mangrikap da amin ay. Kanday to'y pay awanan ti mayat nga agpasada a jeep. Uray dagiti tricycle, tamasadot da kanumeten dagiti drivers nga agpasada. Sus, madanagan aksana. Ay, rumbang laang amadanagan kan, inte. Madinsan ti mapaspasamak. Masadot amin na natattao. Amom no apay, Apay nga? gaputati muladakan kan a kapitan. Anya? Ay sukatandakan a kapitan, no agnanayon kalata akasta, intay. Pare. Itaman pa anak katugaw ka. Dito yung waiting shed. Ay wala, takat ko nga rin tagistambay, pare. Ay, sigun mo't amap-mapan ka iji bangkag mau. Masaduta ka. Mayamon dahi ta bangkag-bangkag aray ta. Ay, urasi ka? Masadot kan? Ito na. Masadot kayo to pa nga opisyal. Ay, saan nakamatultuladan? Tapi asan nga nang nangrunaking ka. Tasikat ti kapitan. Ha? Dahi talagin ina na. Maturog ti amam nga ramiday. Kita man dahi to aglawlaw ti barangay pare. Well, nagtubon ti roon. Agkaiwara ti basura. Ha? Ang da kayo nga opisyal. Nabannog. Nga uray awam may tararamidin na. Mabalin ka di at tulungan na kami pare. Mangurnos iti barangay tayo. Agagagat tayon. Nay, si kamat ti aglutluto, intay. Uwan pa na. Mangantan. Kat kalpasan na kat mapanak ijay barangay hall. Ay, mapan ka manen maturog ijay, tanabambannog ka? Saan ay? Sa balyak itan.
Saan ako na mabambanong agtrabaho? Agtrabaho kami amin nga opisyal. Ha? Oh. Puno ka diday ta nga ibagbagam. Isa ka naman sila misanta, mga tani. Ado, dagiti trabahuan mi nga opisyal. Ay, nasaya at intay. Ay, Kapitan! Agalibtak kayo ngamin nga opisyal. Di kay agturog-turog. Ala sige, di na ang tinaggibusan ti may sapay apanang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.